julle, ek hoop julle rus lekker hierdie vakansie. Het jy al gevoel dat iemand onregverdig teenoor jou is? Hulle behandel jou onregverdig. Miskien het iemand oor jou gejok, of 'n kinderstorie versprei, of jou uitgesluit, of jou in die moeilikheid laat beland vir iets wat jy nie gedoen het nie. Wanneer dit gebeur, wil ons gewoonlik terugbeklei. Ons wil hê mense moet weet wat die waarheid is. Ons hardloop en ons vertel die regte ding. Ons wil hê ander mense moet voel hoe ons gevoel het. Maar vandag se verhaal wys vir ons iets baie moeiliker. Ons kyk na die lewe van Dawid. Onthou julle vir Dawid? Die skaapwagter wat as nuwe koning van Israel gesalf is deur die profeet Samuel. Hy het later vir Goliat verslaan en het selfs in die paleis gewerk en vir Saul musiek gemaak as hy kwaad was of nie in 'n lekker by was nie. Hy was selfs beste vriende met Saul se seun Jonathan. Maar toe het Saul vir Dawid begin haat en hy wou hom doodmaak. Saul het hom eendag met 'n spies gegooi. Gelukkig het Dawid gekoes. So Dawid moes vlug. Hy moes gaan wegkruip. Hy het gevlug vir sy lewe. Dawid het elke rede gehad om kwaad te wees vir Saul. Saul het hom gejaag. Hy wou hom doodmaak en sy lewe vir hom moeilik maak. Daar kom 'n geleentheid toe alles kon verander. Dawid kon die maklikste uitweg gekies het. Die vraag was nie, kan Dawid vir Saul doodmaak nie? Die vraag is, vertrou Dawid genoeg vir God om dit nie te doen nie? So vandag kyk ons 'n uittreksel uit Superboek. Jy kan die hele episode op YouTube gaan kyk. Ek sal dit vir jou ouers aanstuur op die WhatsApp groep. Maar kom ons kyk gou-gou na hierdie volgende uittreksel. David, Saul's coming up the mountain. Please go. David, this is the day of which the Lord said to you, "Behold, I will deliver your enemy into your hand, to do with as you wish." Yes, as I wish. Take the men further into the caves, as deep as you can go. No matter what happens, do not come out until I call for you. You heard David. Oh, this is gonna be good. What's David going to do? What he should have done a long time ago. Get even with Saul. Yeah, make him pay. I'll bet it'll be a huge ambush. Saul will never see it coming. Is anyone in here? Hey, what's he... Looks like he's going potty? Ew. He cut off a corner of Saul's robe. That's it? That's how he's getting back at Saul, by ruining his outfits? Come on! Captain, I do not understand. Saul was helpless. You could have... No, I could not. The Lord forbid that I should do this to my lord the king, and attack the Lord's anointed one. For the Lord himself has chosen him. But he must pay for what he's done to you. Saul is the anointed of the Lord. None of you may rise up against him. My lord the king! David? Why do you listen to the people who say I am trying to harm you? This very day you can see with your own eyes it isn't true. For the Lord placed you at my mercy back there in the cave. Some of my men told me to kill you, but I spared you. For I said, I will never harm the king. He is the Lord's anointed one. Look at what I have in my hand. It is a piece of the hem of your robe. I cut it off, but I didn't kill you.
This proves that I am not trying to harm you, and that I have not sinned against you, even though you have been trying to kill me. May the Lord judge between us. Perhaps the Lord will punish you for what you are trying to do to me, but I will never harm you. You are a better man than I am, for you have repaid me good for evil. Yes. You have been amazingly kind to me today. For when the Lord put me in a place where you could have killed me, you didn't do it. And now I know indeed that you shall surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand. Now promise to me by the Lord that when that happens, you will not kill my family and destroy my line of descendants. I promise. Wat 'n ongelooflike verhaal. Dawid het verstaan dat gehoorsaamheid aan God belangriker is as om 'n argument te wen of iemand terug te kry of iemand seer te maak wat hom seer gemaak het. Het jy geweet God is 'n regter? Dawid het dit geweet. Hy het geweet dat God hom gekies het om as koning van Israel te heers, maar dat dit sou gebeur op God se tyd en dat hy nie wraak moet neem nie. Dis nie altyd maklik nie, maar ons moet besef dat ons nie sonde wat aan ons gedoen word kan regmaak met nog sonde nie. Hoor julle wat ek vandag vir julle leer? Ons kan nie sonde wat aan ons gedoen word regmaak om nog sonde te pleeg nie. Die Here sê self in sy woord in Romeine 12 vers 17: Moenie net regsit om ander mense in eie munt terug te betaal as hulle iets verkeerd aan julle doen nie. Doen liewer goeie dinge sodat ander mense kan sien julle dien God. Romeine 12 vers 19 sê: Laat staan julle wraakplanne, my liewe broers en susters. Dit pas glad nie by gelowiges nie. Los sulke dinge vir God. Daar staan immers in die Bybel: Ek alleen het die reg om te straf. Ek sal wraak neem, sê die Here. Nog 'n vers, 1 Petrus 2 vers 23 sê, hy, Jesus, het mense wat lelike dinge vir hom gesê het, nie terugbeledig nie. Toe hulle hom seer gemaak het, het hy nie gesê dat hy hulle gaan terugkry nie. Hy was tevrede om alles in God se hande te los. God sal daarvoor sorg dat gebeur wat moet gebeur. So by die skool, by die huis of selfs tussen vriende, mense gaan ons seermaak. Maar Romeine 12 leer ons dat ons nie kwaad met kwaad moet vergeld nie. Ons vertrou God dat die reg sal geskied. Hier is julle uitdaging vir die week. Wanneer iemand jou sleg behandel, vra eers: wat sal God wil hê moet ek doen? Wanneer ons kies om God te gehoorsaam, wys ons dat ons hom meer vertrou as ons eie gevoelens. Hierdie is nie altyd maklik nie, maar as ons dit nou al leer, sal ons lewens lewe wat God se naam groot maak en hom vertel dat ons sy kinders is. Wat maak jou so anders? Is dit hoe jy ander mense behandel? Dink 'n bietjie daaroor en ek sien julle volgende week. Bye.